Wegi Komi magiti sel ki ward mai gulu city guno lela ki bod Gamente melo Uganda me konigen tit mabe pilwak mai itedero idoro yo Gamente mapona apart mai kati kwere mano biyo nge Wegi Komi elsa dekong nongo pire ki bod Gamente achili man pi Wegi Komi duju magiti elsa dek ikomalo me Uganda la George Pawan Luo TV Ismail Jacob Jones yare matuti komi yob mauti me pi Wegi Komi mesel ki ward igulu city. Icheng angwen di cheng, vonyo obero ni mok iwang Wegi Komi LC1 ki LC2 Megulu City. Man iyonge, lolot Megulu City, go Poko Lela, ma jang Gamente maneno lokum Gamente itedero, okelo umniki pok ki Wegi Komi Megulu City. Akelo Grace, mati won kom LC2 me peje prison ward, matie laro peje division, mao yuek ki nying ni akele ki kenne, wachidong iye yom tutwan, yonge nongo lela man. Akelo ro Grace nya mu wek kilwana kele man nying me bitu ki kome antunya yom pelela ene ma LC1 me kwe LC2 me peje prison ward LC2 antunya yom kum Gamente ma tek me mino transport pen car mu karo a wor kitiana nyo churu bore ka yin executive ma mega kalokti kama Betty Abu en beneti won kom LC2 me obia laro ward matie bene ilaro peje division wani meno tich ubero tek tutwan ikarma no gipe ki gen ward kirma ward kingang ya no tira no pego ba lo ko mo ti ma mi se ti sino chao ke ward ka mo pa ward do tek adugu bang mo le mo be kon mo lu yo ba ben tin dia ka ma chin ma mi ara se ra ti lo mo ja du ko mi ro ba ka ba cha wo mo ko mo kon chin ko Wanlu TV bene loko ki Wegi Komi Wanlu TV u loko bene ki Wegi Komi mukene ma bene kuno lela man dak man eye yom twin game kom elsi ma chet ka su centro antino foy ma tek da bi mete ki tij ma tek ki gari ma ki mia weri don lo bin ikabere ma mega dono ikar ma chon no tij be beru tek yen wot ki tien pegina yot ki bena jam ko ne ki moni bion pe atura mi da dano ento no ge no mi da ke an nya ka gwa mai kon ti bon kom LC1 me ke mer village ya choy sabwot ini no report pa Gamente ne ke miru in meeting ena ka don gare pere me ta yin do kien ne no boda kida ngene man o twan o ko wa lok me bion lok me meeting wa ke mer weno dano ka ti ma gwer mo tie andong me na wan no put wan no de la ko no be ka gen dom lok ne ke me wan no pigi en dong lu yu pa Gamente era ma wan football gam en wan no football joro en to kitung chen ola Patrick Lumumba mati me ame ba de le division wachi wiye chung tutwan pingo ki kelo lela magi ma peke yoboge kai por ki pire ma ki poko chok ni ki Wegi Komi LC3 ma ki yobo ma be wege nego ire wiye chingwe chon. Yes, LC1 guno lela mi kono teach pa Gamente wala gano guti gele ma be eto an ati disappointed ni le lo biro ma peke service ngien uno mi Gamente ka chwale gana command ko team services better responsibility mi charge mi service be we LC1 kumbele gen ma pol tiga tuye lele be lele ka ge dok de gang mo ka ndiga tingo lele be piki ata moni yimo uteme ka mo mano pe ka ba mi uteme kwede en to toile lo mi service lele mi be tino lele ma ti service ngara chele be we ne dok de gang direct all the same perage o lo kuno ge mo ale no ti ke de ma be kon mobilization kon nema ne teach community war ma be Jane Okili Francesco amonge mat ene tit diji Megulu City uchiro ma tek total Wegi Komi magen go no lela man ne umir pegen go nywa tik kwedem salo mo piena jabe ne lela eni dom negi wo lela eni mabe pien ko pero mo ko podo lela eni Wegi Komi era we ko ti tik balwat maloyane sana ngeo ni grapa mero palo chawa wu an nega no ne jolo lela egini mene anoni no lela eni o ti o pere pape o be me yo ko pi
Sa en pemelo ko piba. Okile olego ni mier gen guti kwede me rato ko programa pat pagamente ki dong bene me otolwa tutwale yup me Paris Development Modo matiga bino chochokenim. Mzee mara wa nije mi wengi timo kore kikore. Adani no chawa jolo piki timle lobo. Anda lego. Ni watiki lela eni meti motich na pore. Ni chobelo ki LC2 me division ego ma utika loko me Paris Development Modo. E don kono be ka utika enrolling kumbe di Paris Development Modo. Pero yeri oli o ki lurem. Isaiah Tumwesije ma tie town clerk Megulu City o wajani meno me ame division ario ma Wegi Komi ma aki ka bergi ku no lela ne o mier gunene ki poko lela ki Wegi Komi ki kume dak bene pe ki pok ki lo tiano gi nyu dano mogo ma ki miyo chitam bod gi amiam. Private work, border, carrying everything, carrying people, they are for office work. Donc donc me di me office kan be ke lock me te tu kan ma pa ke me kwede di no ma no me there. I can hear people are not happy with that statement. Ministry pegamente mai itedero o ke lo lela mia chel ke piar bechel me a poko ki Wegi Komi LC1 ki LC2 me sel ki wot ma pat ma tie Gulu City lela gen mia chel ki piar becheli ki poko ki Wegi Komi magiti sel ma pat i Gulu City gen mia chel ki piar dek wiario ki wot piar rio wia borom piloka ngemo chwiny pi Wanluo TV i Gulu City and Ismail Jacob John.